Anya laki din! Nay, papanam ka di Denver? Ay, kaya di tulungan na giti sakak. Anya? Kit isomay, alangan nga di tulungan ti sakam, ti papada. Limpyo ka makisasaukin ka. Sungbatan nakit din, iti linulukaw. Gusto mo ti songbak ko, manang. Mapana ka di tulungan na giti sakak. Ay, awan ti sir-serbe makasarsarita. Da kayo mo, manang. Agwag ka manin adagaw. Kasano? Kadawan pa'y mo ti gusto asungbat mo kadagiti damag kuken ka. Pasensya kayo, manang. Ngam amuyo mo takas tuyak. Oh, Una, ngam no kasarita na ka itinalapat. Sungbatang mo't ako ma itinalapat. wanan manang. Oh, mapana ka dyan dalula. Anya laki din na ya. Nasabat ko ito ni Manang Suleng. Magungungag manay. Pinaungot mo man siguro anak ka. Sama nanang. Apay kumangay. Okay, apay nga raw anagong ay imposible mo't no agong latan nga mo gapgapuna. Kaslad lang arot ti kurkurang na. Tagdamag. Ngam numasongbatan ti damdamagan na. Agungay. Oh, apay, anya ayati dinamag na. Dinamag na laeng. No sa dino ti papanak. Kat sinong bata may. Mga katurungan dagiti sakak ti papanak. Anya? Ha? Kano linuloko mo? Gayam nga min ti sungba mo kang kuada. Ta, sino mo kumangay? Ti saan nga agungat iti dayjay nga ugalay mo? Ay na. Kat saan kayo amay na yung agungit ananang. Maditikas ta. Bumakit kayo lang adagaw. So. Ay na anak ko, di mo unay sobraan ti kinaangaw mo. Amangan no adda ti mapikon ka makaungit dapay, ha? Nana. Kita nakaungit kin ka ni Suleng, amis mo, akapsat mo. O, di nakarkaron tao ti sabali, ataw. Bayan niyo ni Manang Suling nanang. Gaputakas jay na dayjay akabsat kaw. Talaga anaungay to. Anya? Mapanak man pa yung Teresena, lakay. Uwen bakit? Anya ka dito mapan mo ngatangan? Mapanak man man kita iti makurso na da akala ko ni Marites. Kahit uwen bakit? Wan lakay, barang adupay tila ko na anatong. Bakit? Nateng ka di man ti sidente yo? Kaslo makaumaya. Kalma kumanat? Sika talaga lakay. Ala, wun! Gumatak to iti karne, no adda tila ko na. Denver. Uwin maray. Nagkapungay. Ay, nagkapuak ka na ng kintatang ko. Ay, sika talaga, Denver. One, given daytan. Di kayat ko asawan. Napanam. Taado pa tinakaeko bag abit-bit mo. Ay, dita tersina ni Marites. Napanagim matang iti karnik babaw. Gaputa nag-uraga gayam da para ilisaw. Kaada ti pinalako na ka ni Marites. Kasta? Apag iso nga rod ti ipapan ko. Agpagpagatang ngamin nilakay ko iti karni. Wen amaray? Ado pa'y tinabatay? Kat, manungay ti may sakilo. Mano ti may sakilo ko na maray? Wan. Ay, kung may sakilo lang tama, alangan mo ano dua, winutalaw. Anya? Kaya so, mano ti may sakilo ko na di may isa ko na. Ura ikilaw, may isa talaga, oh. Ala, wanan. Mano ti panangila ko na iti may sakilo no isungarod ti kayat mo adenggan. 300 ka di maray. 300 gayam. Ala, wanan. Kat agyaman na. Oh, Mare Suling. Si kamot gayam. Wen Mare, agawid ak kumankat. Mabait lang, Mare. Ita lang ang nagranata. Ngam agawid kakit din adagos. Ano na, mapanak ko maagluto iti si dain mi nga adobong pork. Gimatang ka itila ko ni Pare Elisio. Awan, Mare. Iso nga rutirantak.
Kan, nabayagan kami mutan kini Marites sa naging inistorya. No, nasapa ka kumangamen, o di, nakapagsasarita tayo kumapay, Mare. Nataktak namin di tadalan, Mare. Nasabat ko ti kabsat mo ani Denver. Adala dinamag ko. Ng binmayag ti saritaan mi. Gaputa di nasungbatan adagos ti saludsod ko. Ay, apaw, maasarak nga rod iti dayja kabsat ko. Isumot latin, kurina nga ugali na ditoy. Iso nga imbaon kon nga agawid Kene, si ka magayang manong tinagtripan na, Mare. Wan, Mare. Ngam sa nabali. Talaga siguro akas jay na dayjay akabsat mo. Nalawan, Mare. Da kayo kumantimang paspasensya ken kwa na, tane. Nalabasa talaga ti kinapiloso po na. Oy, Denver, agsarita taman iti nalapat. Manang, Mangmangagnak ka di, Denver, kauwang mo manang. Sana maatulang kay. Ay na, Denver! Lumaklakay kan! Ngam kas laawan mo't ti manaknakam mo! Anya? Nalabas ti kinapiluso pom! Amin nakasaritam, adalat ta ti linuloko nga isungbat mo! Nyalaki din na manang. Tapnosan aburing ti saritaan. Na, kita man ngamin day ta sungbat mo. Apay, panagkunam ka di, kat nasaya at day ta nga ugalim, Ay na, Denver! Nulakay, wano bakit ti kasarsaritam? Ang mga numakaungot dapay ken ka, gapo iti dayta apa nagsungsungbat mo. Ay na, huston manang. Ang mga numatin nagpay, tapos tisaw. Gapo iti awan sardeng nga pa nagsasaw. Anya? Tamahalang pay laang ti agangaw, kat ung-ungtan ka lang arudan? Dayta nga min kat, Denver! Talaga adi mo ammo ti mabagaan! Huwag ka di manang. Gusto dahi ta na panagong iyaw. Ang mga numabagkatang kayo adagaws. Anya? Kay sumay. Ti ungay, nalaka bumakay to. Ay na, Denver, ading ko. Pangasim kumamot di ka unay, kunakmanan. Hay! At dati oras iti seryoso asaritaan. Katadamot oras ti innangawan. Mawatam, laglagi pong kumaaka na yun dayta, Denver, Imbag man, tanagawid ka si ka, Denver. Awan kadwa ni nanang, idi kalman. Manang? Apay, sa dino, tinagturturugam. Ay, kay iji pagturugan Alangan mo iji bangki ka man. Kay sumay. Panunutom ka diyan na imbag, manang. Ala. Wanen, Denver, wan. Tapusong manang Di ka manin agungay, to. Ay! Kasano? Nagalas na itaw galim! Uri kasarsarita na ka itinalapat, awan pay mo't usto asungwat mo! Puro ka linuluko! Ay nananang, bagbagaan yuman ngamin ni Denver? Tapno saan nga agruam iti kasjay nga ugali na? Kastaan si serious one na. Ay na, kanayon mo tapagbaga kanakaw. Agam... Kaslawan ti dingdinggan na. Ay, siya ti madanagan kan kwa na, nanang. Ang mga noad dapay ti mapikun kan kwa na. Kat iso ti pakaisagsagmakan na. Kasla amin nakasarsarita na, ikuri na lata ti kinapiluso po na. Dayta nga raw ti bagbagak matlaang kan kwa na. Agamawan, talaga anaming katal apiluso pa. Ay, basta nanang Saan tayo nga agsardeng amang bagbagakin kwa na, tane? Nagalas tayo dyan nga ugali na. Karon no lalakay, wano babakot, di kasarsarita na. Uway na nako, di ka madanagan. Kaputa ka na yun kumuta bagbagaan di Denver. Unanang, ngem no talaga asaan nga agbalbaliw, ay talaga siguro akas jaynan. Masapul at piloso pumot siguro ti isungsungbat ken kwa na, tapno agnakam. Kadak nanang. Apay, papanam ka day, anak ko. Sumuro tamang kani kumpare. Adayaw awis da trabaho. Kat kurang da kano iti maysa. Iso nga inaya banda, nanang. Ay, kat alawan. Sige anak ko.
Isuman pa yamat gadak na anak. Nanayawa ng kwartak yo. Malawan, anak ko. Angam, jay kanayon ngay bagbagak wain. Di kaunay agpilpilo supaw. Tabangan no adda ti makaunget ken ka anak ko. Huwag ka din nanang. Di ka madanagan. Oh, wala. Sapay ko maanak ko. Tamangan no adda mapikun ka, padam akarpintiro. Kaamangan no martilyo enda ka. Kanya laki din ni nanang kaya. Sana mapasamak na ita. Muna, mapangagawit paray. Nay, apay ka ti pare? Madingar tiri na yo. Kasta. Iso masapa ka nga agawin. Ay, saan paray? Ay, kaslag trangkaso ang araw. Mala, wala pare. Unakindi saan ka nga agsaksakit pare? Na, kasino ako kumaangay. Taplosan nga agsakit, oh. Apay, robot ti tao. Taplosan na makarig na itisakay. Luko to. Ala, hindi ka nagungat pare. Kung kunak lang na siya. Anya lagi din ni pare Denver ya. Apay ka di lakay. Nagpakaday tayo nga unang nga gawin. Nga puta madigano tirig na na. Makaungat ki din. Apay, anya nga min ayatiin bagam. Inangaw ko lang may bakay. Kunak saan ka ang makapkaptan iti sakit kunak. Kat abay, tao ak mo iso ang makaptanak iti sakit. Abay, robotak aya. Kunak, hindi bakit. Si kamad lakay. Amom nga adarikrik naan jay tao. Ngam angawom pailaan. Iti sumang amin tugali na. Nalaing amang pilosopo. Ngam no isot ti pilosopunda. Agung amay. Ay, sa bagay matkit di Ngambay amon. Talaga siguro akas jay ti ugali na. Iso asikan ti mang pasensya kan kwa na. Tauray siya kidi, kanayon nak apilosopon. Anya? Kanayon na ung tanimanang naasuling ngam awan lata. Iso talaga siguro akas jay ti ugali na. Nasa pakamuta si Mangpoy anak ko. Una na. Gapot sa bali tiri na. Anya, apa yan anak ko? Ay, jak man amak. Kelat, metin ana sakit dagi ti bagbakit. Sayang nga ti oras. Maksayam man ang titangdang ko itangal daw. Ay di mun panunutin data. Saan na balik? Ta makatrabaho kan tumanin. Ay, amagano agtrangkaso ka. Ay, huwag nga raw. Ay, sa payawan ti agas dito'y balay anak ko. Ay, wain, kasla ko na ni Suleng, nga agawid da ita dito'y balay. Awagan man kit day, tagpagatang kay ti agas kadakwada, wain. Ay, alamang nga raw. Nanang, tanay. Talaga sa bali tirig na. Hello, apay ka di Denver? Agawid kayo ka dito yung balay ita, manang. Wen, apay ka di? Nagatangan naman pa iti agas ti Kurigaw. Pagkatangak nga Ay, kung mangkita ka dita, no, dati mabali mo pagkatangan, manang. Kita iklaan? Agkatang ka pa yung arawd ko na. Ijay ka di hardware, wano ijay farm supply. Ayun na. Kadi sumat! Di naman nasarang manang. Tani talaga maditirig na. Oh. Ito yung kabsat ko, aya. Apay ka di ba kay? Ang angawa, kat makahungat-mat. Na, iso ka di timawang. Wan, kat agpagpagatang na rod iti agas. Kinunang mga iya hardware when no farm supply ti pagkatangan. Wala kay, kat among makaungat, sika.
Among nga darik-rik na ang tao asarimpay lang mo. Bakay? Damdama, ungtan na ka man ay. Ay na, padasan nakmut ang ungtan, taong takmut. Anya? Adto iti pinagatang mo nga agas, Denver. Yaman na manang. Ay, way. Ilugar mo mamuti pa nagpilpilo sa kumanang. Among nga darik-rik na hindi tao, lukumpay lang. Husto mo atin baga kitay. Anyang iti amok, no ibagam nga agdamagak ijay hardware kan farm supply. Anya? Apay, anya aya tinasakit ken ka, Taparagurigur mo ti pinagatang mo, Ay, nasakit nga rin ti bagbagay manang. Karkaro na ito'y ulo. Ay ka, ikatumo na day ta ulam. Tapno awanan ti problema manasakit. Na? Kati sumat. Hinagtal na ka man dito manang. Tano siyak ti masar. Kita manday ta nga ugalim si ka, Denver. No si ka ti mang pilusupo. Oh, di ba? Nalabas ka? Ngam no si ka ti sungbatan da iti linuluko. Agumat ka? Manang. Oh, hadda nga rodin ti an-an na yam. Natangsit ka pailaeng. Agyaman ka kit di Tainggatangan ka iti agas mo. Nga uray nagalas ti ugalim kanyak nagaduma. Nya. Ay na, nangeg ko, ti panagsubangyaw iti kabsat mo, anak ko. Kasanaw, di na ilugar ti pa nagpilpili supuna, nanang. Ay na, hustaw ti imbaga ni manang mo, anak ko. No si ka ti mang pinusupo kadakwada, paspasensyaan da ka. Ngam no si ka ti pinusupuan da, agungit ka. Nanang. Dahit ako mamit ti panunutom, anak ko. Di ka unay agbale na pilusupaw. Tama nga nuga po itinalabas unay akin na pilusupaw. Adaw ti mapaungit mo. Anya? Panunutom ana imbag ti imbagakin ka, anak ko. Isu nga agbalbaliw ka kuman. Uwin nanang, nagbalbaliw akaw. Nakapulis ka mo, anak ko. Papanam ka day. Ay, mapanak man. Iji balay da pari markaw, nanang. Kasta. Uwin nanang, kasangay ka nung amin, tiburida nga anak da. Iso nga inawis da. Ay, salamat. Nasaya at tisungbat mo ita kanya. Kunak no ibagamanan nga ijay turungan dagiti sakam. Ni nanang, may. Nagbalbaliw ako, nanang. Nasaya at nukasta, anak ko. Katsapay la kuma, taag tultuloy daytan na panagbaliw mo. Uwin nanang, di kay madanagan. Malala, ingka nga rudan, sa mga nuur-urayon da ka. Kamu gayam Denver, anak. Apay, imanaw ka mo adagaw sa ijay paskain. Ay, kasla, buti nakakaasi ijay, nanang. Anya? Tapay, Mike. Awam buti timata mag-istorya kanya. Kasla, pain bala mga isor-sor-sor iti bagay ijay. Adaman na iti makisao kanya ng panawan da kadagaw. Anya? Nanang, kasla nga rin at sakit ko ang makaakan. Gaputa panaw-panawan da, butin jo. Ay na, anak ko aya. Nalabit, adida kakayat akasarita, anak ko. Gaputa ko nada siguro, nga awam mo lang ti sir-serbay dagiti saritaan yaw. Anya? Kasta siguro, ti adda iti panunot da, anak ko. Gaputa ipagarup da, piloso po kapayla, ay ngaging kaita. Ay nananang, nakamiri sa kaw. Usto gayam, dagiti imbaga ni manang suling iti kanya. Adati oras ti seryoso asaritaan. Adabit oras iti innangawan. Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Sigurado ka ka di? Asyak lang ti babae ti biyag mo. Malaksid iti asawam, Danilo. Wan pa niyang, si kalaan ti babae di biyag ko. Kung may isa, di mo panunutan ta asawa. Gaputa saan kumatin nga ay ayatin ni Rosa. Si kalaan pa niyang, si kalaan. Agyaman ang mukasta, Danilo. Sapay la ko ma, tapod no dagita nga ibagbaga. Pudno ba? Si kalaan ti babae ti biyag ko. Unak man ay. Isasapay lang ko ma. Ta siyak lang ti lalaki ti biyag mo ha. Promise, si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Awanan ti sabalipay. Si kalaang ti inayat. Ay ayatak, kan ayatak tupay. Opo, ang yaman ang makastapan niya. Nasayata na danon ka dito'y balayaw, ninyaw. Ha? Aywan tata. Nairanamot nga awan tinapanak-anak kitang danan ita. Iso nga nagmalmalam nga daklang dito balay. Kasta ka day. Amang ano kaya't mo ti umaiyibang kag intong bigat. Ha? Uwan tata. Anya ti patrabaho yok ma. Agpuros kayo kung maitibunga ti mulak at arong kan pariya. Ay na. Agap-apit kayo gaya man tata. Ay, wun Saan ko nga ron akabailang apuroson amay no saklan. Abangan do adda maaya ba makadwam, uray may sa kumapay. Di bakla, masigurado ka may atay jay tata. Sige man ka raw. Aya pa, tapno malpas tayo adagaws. Anya, siyak, ya kaya ti makitangda. Ay na, por Diyos por santo. Awala nga ro din makukwartak ita. Kaya't po Ket, mayat ka nga rod nga umaiyabang kag nila kay Inso itong bigan. Uwan ko naklang nga ro din. Anya nga nga rod, ket ano santa ti mapan makitangdan. Man-manong ti pakitangdanan ita. Iso nga no da agayab, akit mapanta Ay, pudno day ta ka na kunam. Man-mano at talaga tagay ayab ita. Oh, ket anya. Agbalon ta nga ta inton bigat, no saanan. Awan mo timba ka nila kay Inso. San siguro Tadi naman imbaga. Sige. Masapa talat nga ro din inton bigat. Tapno malpas tayo adagos, ti panagpuros. Ay da, agyaman ako na, iti may kayo ado Ay, awan ang yaman na tata. Agyaman kami mo tata ha. Kaputa, inayaban na kami. Ay, awan sa bali nga yabak, no saan ada kayaw. Uwan gayam, ang mga nawaya kayo pa yun sa badaw. Ay, anytime tata, nawaya kami kanininyo, ay ninya gayam. Apay ka ni, ada man hindi patrabaho yo. Ay, agdalos kayo kumaidya ayan tipuon ti tarungkaw. Nasa ngamilan. Ay, katuan tata. Umay kami man ang kinibakla. Ay, agyaman akdo kasta Ang mga nuad da pa'y maayapan nyo adad duma, tatlo adda ko matikadwayaw. Ni Panyang, parang awan papanan na tata. Ayabak. Sige. Ayabam, no kaya na. Tapno talo kayaw. Anya? Siyak ti ayaban nyo akadwayo ang mapanagdalos ije bangkag nila kay Inso? Ay naapo, pakawanam, uray awan. Ha? No ede, kat makitang tangdanak, saan itan sis? Ang matan nga addan ni Danilo iti biyag ko. Nya? Saan akayat ni Danilo ang marugitan ti imak? Kan maysa, saan na akayat ang umisitak gapo iti init? Ay, unay kan Panyang. Manipod nam amom da dya Danilo. Kunamot lang no asawa mo. Kat si asawa mo dya tao. Ay basta! Uray adan asawa na. Basta siyak di ayatan na, ayos na ako dun. Ay nya? Ay unay daytan. Talaga naulaw kan gapo iti ayat. Nay magkumamot ano baro? Saan mo't nga rod ta pamilyado? Ay basta! Saan ako na makitang tangdan ita? Mangsapol ka laangan iti sabali akadwayo. Ni bakit Maria? No iso.
Anya? Aniya, ay kasta ti imbaga ni panyangkin ka. Nana. Gapulaan ta ni Danilo iti biyag na. Kasi mutan, di na kanon kaya ti makitangdan. Aniya, asino ay adayday a Danilo? Ay, di boyfriend na na yung magkumamag nga rin no baro. Ngam saan mo, tada asawa na, nana. Aniya, ay sakit kas day ti panangipanakal ni panyang. Aniya laki din aya. Ay, nga rin, nana. Katala, no di na kaya ti umay, sakaon, itang danday ta. Ay, agyaman ak nana Adamot lang ang kadwami ka ni Nena itong Sabado. Ay na, agyaman ak unay ti regalong kanyak Danilo. Awan ang yaman na pa niya. Si Kaki din. Basta parakin ka, ipay ko. Awang gaya. At 22,000. Paggatan mo, kaya mo gatangan. Wow! Ay na, thank you talaga ha. Awanan ti kidawag pa'y. Gaputa adaamin kan ka ti kinaanos akayat ko iti may sa alalaki. Kas itinakunak itay. Basta parakin ka, ipay ko. Makita klaang ang naragsak ka. Naragsak mo tayo. Lagi din na sino ti masabat ko. Si kamay gayang panyang. Ha? Apay, di na ko mailasin. Gapo iti kinapintas ko, kasta ka di? Anya? Aday yung aminin ang napimpintasak, ngamda kayo kat. Ngamin, saan ako nga agtrab-trabaho iti kapudutan? Ha? Ijayak lang namin balay. Gapo ta saan akayat ni Danilo ang mapanak makitang dan. Unay matanday ta, panang ipanakal mo iti dayta, Danilo. Imbag ko mga rod, no sikat ilegal nga asawa na, ngam saan man. Ay, nagalas mo tanday tatabas si Dilang sika. Di ko namkit di. Umapal ka lang kanyak, iso akas na tibagbagam. Anya lahakit din aya. Anya, siya, umapalkan ka, ay na. Uray ngumisit ta, kiti pa nagtrap-trabaho, kiti bangkag. Basta saan nakakasyan ka. Pagkukwartam lang, dagiti lalaki. Anya? Limastugan na talaga di Japan niyang sika. Ay, naku namon. Limastugan na talaga. Ideawan pa'y daya Danilo iti biyag na. Noon pakitang danan na, kasla nakakaasi. Unyarot. Ngamitamot na nakasapol iti pagkwartaan na. Kunamla no saan na nakitangtangdan iti kalabas. Agdang tulat taan. Saan man agnanayon ti relasyon da iti daya Danilo? Nang runa kat agdamat asawa na daya alalaki. Sa bagay makit di Uray po utang ti ko nakpakla. Ang subling turay jay ang makitangdan. Puutan ko na tumay. Apay nga'y panyang. Eh, saan ka mo na makita makitang dan? Ha? Apay, saan nyo ka di pa mo? Saan ngamin akayat ni Danilo ang makitang danak? Nang runa kat nagbara ti panawan ita. Aniya? Saan na akayat ang umisitak? Iso nga ijayak lang balay nga agmalmalam. Ay na, panyang. Nasaya at lata no adamot ti bukod mo akwarta. Ngamen, saan ang nasaya at daytangar aramidang? Anya? Saan nga agnanayaw nga adani Danilo amang mangtad iti masapul mo? Nang runa nga raw kat adan asawa kan anak na. Apay, saan ka kadi makunkunsin siya itiday tangar aramidaw? Anya? Ay na, nagadumutan na naibagam si kaabakbakatan. Hindi ta ka man lang. Hay, awan na talaga ti pilpilyan na di Japan niyang. Ha? Taapay? Agang man, sinumbatan na kanon ni Nana Ising di na minsan nga daw. Kat palpalagipan da lang arudeng. Awan san tinamnaman ang agbalbaliw pa iti Japan niyang. Ugali ng dayay.
Sa bagay matkili Bakit man wenno inaunang umiso? Sumbatan na latta. Nagbalinan nga ro da bastos manipon nam amunan na diya Danilo. Alaman, para makita, no aginggat ka ano dahi ti dahi lalaki. Kasta una iti panangipan panakkel na ako na. Si kamot gayang panyang. Kunaklaki din wal alya ti masabat ko. Aniya? Kasanumat ngamin. Dahi talang puraw ti matam di makita. Nagsipgot lang aro din. Pumanagnakapaylaan. Ay, naguyaw ka matay. Urayak lang na bainan iti kinapintas mo, abakla ka. Saan kamot ngo uyawin Ipagbagaklaan ti pudno. Papanamaya kitrabrabe. Ay na, mapanak man ang tersena ni Manang Rosa. Barang nakalukat pa eh. Inak man aglod. Aglod? Wan, Jack namin makontak ti messenger ni Danilo. Ay madanagan akman. Isuanas ka niya awagak ti cellphone number na. Ala, ang mga nuin sukat na Ay sumardan ka man. Awan pa'y tinasayaat nga ibagamat. Dita ka man laangan, manaktak ka laang salbag ka. Jack mo tan makontak apulos ni Danilo. Nyangatan din napasamak kan ko na. Nay, itaman may amalidliday kakasta. Panyang. Ha? Maikawak man ang makakita kan kakasta. Tunggal makita ka nga men. Kat nakaragrag sa kamang kitkita iti cellphone mo. Ita, naliday ka. Ay, Jack namin makontak ni Danilo, nana. Ha? Ay, kat amanga no adaman ng tinaam-am muna Napinpintas ngam si ka. Anya? Amom nga may nga dasawa na. Ngam tinutupam. Gapula ang tambong nga do kwarta na. Anya ngay ita. Anya? Sanuwak ngay itan. Awan apulos ti kwartak bakla. Anya? Awan nga minan ni Danilo. Jack amo no sa dino ti ayan na. Awan pulos ti damag ko kan kuana. At dayta tibagbagak idiking ka. Nasken ngagtrabaho ka para itibagim. Saan ka ta dayta mang namnamay ti sabali a tao. Tangro na iti kaskin kuana pamilyado dang nga. Amang ano ang dapat iyayab nila kay Inso ang matrabaho iji pangkag na. Ha? Kunak man no di mo kaya ti mainitan. Tanak ko nam idi asaan na kayat ni Danilo ang umisit ka. Si kakit dimot. Kun laang dayjay. Anya? Alan ayaban na kumamat no adati pakitang danam. Ay awanan Nalpasan di patrabaho nila kay Inso yabangkag na. Kanuuray adda ni Nena akadwak. Sana si ka. Yata yung may ka bakla. Wan gayaw. Nakita mo ka DJ, live ni Panyang, di rabi? Ay, win nakita. Ay, win makapalaga talaga. Talagang awanin ti pagsabulan na sa ka. Awan na talaga ti kwartana. Ay, awan na talaga. So ngayon live ceiling ng dagiti kawis na. May pre-love pang nalalaman ang babaita. Yaks! Ay, awanin di Japan yan. Dahil dyan, di maghanap na iti kinasadot na. Kiti sumat, mangnamnama lang amin iti dayja Danilo. Anya nga ita, kilata nagpuka wakas lasok, awanin Ay magkumamad na nagpipintas, digiti in live selling na akawis na. Kasla kawas mat ti babayada na babae. Sino may tiba tagubatang? Ay nako! Kita kiti pada na asadot kaya dadagiti kawus na, tabargain. Sakit, dapat ti pre-love ako na ti just kaya babae. Ay, masabat ko lang, makita na. Ay, nasayaan man na nagranata, pre-love. Ha? Kahit kumusta ngay? Ada kadimot lang tigim matang iti kawus alakom.
Anya? Agas man, in live ceiling mo pa, dagiti blouse mo, akurang ti butonis na. Kas kada pantalon mo, alawlaw. Anya? Naimbang man, saan mo ngayon live ceiling, dagiti underwear mo nga agrat-ratik. Weno, nangir-ngir-ngir. Unay madaytan apa nagsasaom? Ay, dahita ti maganap ti sadot. Awan makukwarta na, anya nga ita. I-live ceiling mo pa yan, dagiti kawis mo. May pre-love ka pang nalalaman. Hay nako. Ay, pangaasim man si kabakla. No awan tinasaya at nga ibagang panawan nakon. Sa anak nga interesado iti ibagbagang. Naasar manan kanyak, tapi nagsasawa kay dinasabat ko ni Panyang. Kasta unay maning arurod na ken kaan. Ay kat marulat ta. Awan mo ti mangiparpari. Puno mo't amin nagitimbagak kinkwana. Ay, No may kumana kitrabaho di kadata. At ako makwarta na ita. kahit anyagay nga ron. Iti pa nagkunana akit agnanayon nga adda ni Danilo iti biyag niya. Ha? Danilo nga? Gusto lang nawanan. Tapos nagnagamadayapan niya. Nalabas ti kinasadot na. Ambong kaday Panyang. Nagapuwak iji daya itay. Ay, si Kama ti pagkakatawaan da iji tersena ni Bakit Pia. Anya? Apay, pudno kaday. Ti bagbagada nga ilalive selling mo kanaw. Dagiti kawas mo. Sakit pre-love kanaw. Kunkunam. Ha? Ay na. Dayta ngamin ti ibagbagami idikan ka. Nga agtrabaho ka ngamin. Saan kat aray tamang namnama ka lang itad dayjay a Danilo. Ay, anya nga ita, kasla ka tay nakakaase, nga awan na pulos ti makukwarta na. Nga uray mula i-live selling ang dagiti kausmaw. Ala, husto ka din nana. Saan nga minakasta? No adda ibagbaga, dengga na imbag. Saan abaribar ti sungbat? Si kamot lang tinakababaen iti kasta nga aramid mo. Naimbag na nasabat kayo, tata. Ha? Nay, si kamag gayam dahi ta Panyang. Uwan, tata. Kay, kumusta ti pa nagla-live ceiling mo iti kawas mo aprilab nga ibagbaga mo ti pispaw. Ni tata mo? Kat wamay, among Panyang, iti kastaw ya kinalaka ikaw, amok mo tiyag pispaw. Nabuyak nga ro yan live mo, hindi na minsan nga daw. Agasang man tayo lakong pa yan, nagiti nangir-ngir-ngir akawas mo. Hanya laki din aya Panyang. Awan ngamin at talaga ti kwartak, tata. Isu saludsudan kayo kuma. No adda pa iti ipatrabaho yu iji bangkag yu. Ta umayak man mat makitangdan. Ha? Makitangdan ka itan? Sigod mo ta saan? Takunam ka no, saan na kaya ni Danilo ang umisit ka? Kunkunak la dayjay, tata. Saan itan? Kayat ko itan ti makitangdan. Uray na pudot ti panawan. Ngam ti ag live selling iti kawas nga awan mo ti mayat ag gumatang. Uray ibagak aprelag. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ayan ni Nanang, tatang. Natayan. Anya? Kaano ba'y tatang? Katay na launay. Ayan ang arag ni Nanang, tatang. Nakaunat ijay sofa. Nakitaan ni Nanang ko, jak kaya't amatay. Nanang ko, ay. Apay, anatay kamutan. Nagsakit, di pupusay mo. Nagbabasit pa'y ladag iti pinanawam nga apo ko. No amok la kumamatay ka. Inararakop ka pa'y kumay patpatag kalaunay Nanang ka. Payadrong dungawan na, Kriste. Ay, kabalyo nagsao ti bangkay.
Ay, anyabang kaya sasawamat. Sana ka natay, salbag ka. Kuna nga min ni tatang nga natay ka, nanang. Anya, imbaga ni tatang mo na ita nataya ka. Wow, nanang, katkatay mo la ka no. Ay, sinalbag alakla kayan. Paiman. Anay ikaw! Anay ikaw! Apay katus ka nga, Flora. Apay ngay bagbagaman nataya ka. Daya imbagbagak anatay kan, Flora. Imbagam kano ni Christian nataya ka ni sa adong dungawan na. Kwa. Jak imbagbaga anatay ka, Flora, bakit? Sa balay timbagak, Anya timbagam, ha? ikunak, nakaidda ka ijay sopa. Jak imbaga anatay kan, tuling di jay nga anak mo. Anya? Naninanang, tatang. Adda, ngambalbal sa muwendan. Anya? Apay abalbal sa munda ni nanang tatang. Natay nga ruden. Di balbal sa muwendan. Anya? Natayon ni nanang. Apay nga itayo lang ngay bagaday tatang. Di kay matagdamdamag no natayin wino saan. Mapana kita yan ni nanang tatang. Ay kat mapan kalataa itayan na. Mano samlaki, di tiangot na. Anya ti angot na tatang. Agat hormalay. Anya? Si bibiyag kamot gayam nanang. Unak no balbal sa munda kan. Asinaw tinang ibaga balbal sa munda kaon, Renz. Di tatang, nanang. Tiyawanan ba in alaklakayan? Imbaga na tikas ta. Wen, nanang. Imbaga na. Ha! Agsagana kanyak day jalaklakayan. Kaya't naksamot na namatay. Anay ikaw. Apay katus ka ngay, Flora. Sinalbag ka laklakayan. Ibagbagam kit din na balbal sa munda kaon. Asinaw tinang ibagakin ka day ta, Flora. Ni Renz nga nakta. Imbagam kanukan kwa na balbal sa munda kaon. Awan timbagak akas ta, bakit? Sa balay ti panagdingag ni Renz. Anya? Ti imbagak tin kwa na, adda ijay kusina. Kadigdigos na kunak. Kastati imbagam ka ni Renz, Pablaw. Wen, Flora, bakit? Tuling day jay anak mo. Nasayaan, nasabat ka dito paraangan, Tata Pablo. Apay aya, Susan, aputot ni Pari Solomon, nya apo day dila kay Bastian. Ha? Anya lakit din ni Tata Pablo. Dakamatin na pailaan no asino ta akin putot kanyak. Kantinagan day dilulok a Sebastian. Adda ka di ibagam kanyak? Tangdanak ko man ni Nana Flora nga agsak kainton bigat. Ay adda ijay balay, agbures. Anya? Ay nasakit ti tiyan na. Nagsida ngamin iti iga daw. Anya? Nagsidala ang itiiga do nagburisan. Kasi now, kat inigop na agraman mantika ti iga daw. Anya? Kasla saan kamot ang nagsakit, Nana Flora? Asino tinakam mo nga sakitak, Susan? Ni Tata Pablong asawa yaw, Nana. Anya? Awan may sakit ka. Agsaksakit ka no ti tiyan mo, Nana. Inigop mo ka no ngamin diamantika ti iga daw. Tiyawanan ba na, Pablaw? Apay ko mga igupak ti mantika tiga daw. Salbag na yataw. Anay ikaw. Apay nagsipat ka ngay, Flora. Daytoy pay. Ay, anay ko manan. Anay ko manan bagay. Huston, ay naregreg sanjay utek ka. Oray maragrag ti utak mo. Tawang batlat ser-serbina. Apay ayang agong unget ka, Flora. Ibagbagam ka nga agburay sa kaon. Kan inigop ko di mantika tiga daw. Asinaw tinagibagakin ka iti dayta, Flora. Ni Susan na karo ba? Awan timbagbagak akasta, Flora, bakit? Sa bali timbaganakin ka. Anya? Tikunakin kwa na, agborboras iti mais. Saan ket nga agbores? Anya? Kahit, anya nga ron di bagbagam nga inigop ko di mantika tiga daw. Tikunakin kwa na, impasidana iti asaw di mantika tiga daw. Saan ket nga inigop mo di mantika tiga daw? Anya? Tulang daya, Susan.
Sa balit ibang bagana. Ay, si Kamot Gayam Teriyaw Unang kalpablaw. Adalan ti Flora. ay awanan. Anya ti kayo asawan nga wanay. Awanan nantim a Flora. Nagsina kamen. Anya? Nagsina kayon kinang ti Flora, angkay? Kano pa Itaylaan Teriyaw. Apay ngayon nagsina kayo. Naganglit may Anya? Day tala ti nagsinahan nyo kinantay. kituan. Nagalsam di kilikilina. So nagsina kamen kinaantim a Flora. Kunak man nagsina kayon kanyang kalpablaw, anti Flora. Anya, imbaga niyang kalma Pablo nagsina kami, Teriyaw. Unan tay, napanak iti balayaw. Ipakaamok ko akasangay di anak ko inton bigat ket maawis kayo adumaray. Nagloko na jalak-la kayanan. Naganglit kayo kanaw. Iso nagsina kayon kanyang kalpablaw. Sinalbag na jayain. Agsaga naman kanya. Ay, anay ko. Anay ko. Apay nga danog ka ngay Flora. Bakit? Dayto'y piti kong tar. Ay, anay ko. Ay, di na kugtaran Flora. Anay, nagsakit. Orang kaday ka ngay naramid ko kan ka. Apay aya, bakit? Apay, aya, bakit? Ibagbagam kayo din na nagsinata, gaputan nagalsam, tikilik-kilik. Sinaw to nang ibagakin ka dayta. Neteryo, akana ka. Sana kasta timbagakin ko na Flora. Bakit? Sa balay, tinagdinggan na. Ha? Tikunak, nagsida kami iti inalsaman abulilit. Saan kat anagalsam tikilikilim? Bakit? Anya? Kay, diyan nga ibagbagaman nagsinata. Daya mo't imbaga kakasta. Isote ko na ni Teryaw. Tikunak, insina ni antim dagiti ulo ti bulilit ay pasidana iti pusak. Kunak, saan kat anagsina ta? Anya? Tulang da dya atiriyaw. Kaya't nagsabat nga agapat ha. Bakit? Anya? Kakay sunang ay malatiw kayo dito'y balay, tatang. Alain nyo daytoy. Anya day ta, anak kaw. Kwartayo kininanang, saglilimagasot kayo. Kwartamot niyag paisaw, Kriste. Wow, tatang, imbag lang ay gatang yu kininanang iti kanunyo. Siyaklaeng ti ikam iti kwarta, anak kaw. Di mon iramraman ti inab. Ne, apay nga tatang. Mabulsek ni nanang mao no makakita iti kwarta. Anya? Kasano ko maamabulsik ni nanang no makakita iti kwarta, tatang? Kasanaw, nakaigam lang iti sangaribaw, di na kon makita. Labas-labasan naklangin nakaslaawanak iti abay na. Iso ako akon dito sangaribaw. Jak ikan ni nanang yaw. Anya lagi din ni tatang. Igaraw naman anti ko na. Nagimas. Nagimas talaga. Ikanak mamut ditakan ka na machichirya lakay. Manjak. Sige, matan alakay. Manjak. Jak pa'y nakaramraman iti kasta at chichirya, Pablo. Di kay ikan. Sige na. Aha. Apay ngaya tupra-tupra, amdi kang ka na machichirya, Pablo. Tapno di kan dumawa. Anya? Limagasot kanumat intin ni Kristi akwartayaw nanang. Awan di intad ni tatang wakwarta kanakaw. Binukudan na di sa nga ribo nga intad ni Kristi kabsamaw. Anya laki din ni tatang. Ikanak mamatigatang ko iti ka nagtadyak mo't ikan ni tatang yaw. Ati uyo pa yan dagiti ubing ya gin-inimaut nanang. Mala, ikan na ko niti kwartam range. Gumatangak mamot iti ka nagtadyak ikan ni tatang yaw nga imot. Siyak mamot timang balis kan kapablaw. Tiyamom jak amot araramidam kanya. Imutan ka mo ta. Di kay ikan iti ginatang ko alitsong manok. Ha! Sidaag ngagmay sa. Kaluto ka din, Flora, bakit? Jak sungsung batan. Makamukay ti biyag mau. Kaluto kan, kunak. Ha? Mangmangan kamot din, Flora. Ay,
Nagimas pa dito sidsidam. Nagimas. Nagimas ti lechong manok. Sidang amin daytoy. Anya? Ay, ikanak man mat sidsidam bakay. Manjak. Sige na, bakay. Kaya't ko dito lechon manok. Sige na. Sige, ikang katapnawang mo't may bagbagang. Ay, yes! Ay, nagyaman ak bakay. Adoy, sidang amin dayta. Nagtulang am ti pasidam kanyak. Anyat parang kikitam kanyak asaw. Agyamang ka at ikang kapay. Ngal-ngalam day tatulang, no kayat mau. Pajak mo tin makikita ni Uncle Pablo arum-rumor, antay. Ay, aday di balay, na-stroke. Anya? Na-stroke ni Uncle Pablo? Kaano pa? Itayag sa patiriyaw. Kahasimot ni Uncle Pablo, no kasta. Wana, natay ko man, no jak kinamat di espiritu na. Anya? Apa yung magbagam kiniteryuan na stroke ka, ha? Rura? Aday ay baga ka na-stroke ka, Pablaw. Anya nga raw dyan danon kanyak ni Teriyaw at kinamat mo pa'y kanuti spirit, ha? Awan yung baga kakasta, tikunak, nag-strekto ka. Saan ka ta na-stroke ka? Anya? To lang na dati riyo, ha? Sa balit idandanon nakin ka. Karauti, natay tinagsardeng iti batong tibalay, Flora. Wain, Pablaw. Sino tinatay? Umayda ka nalaan, katipanda ka ni Jay Punerarya. Anya? Apay nga ipandag iti punerarya. At saan nagpaimot anatay? Gapot ay bagbagam idi anataya kon, syakmat ita tinang ibaga anatay kan. Iso ang nagpaya bakit ikaraw, apang iluganan dagan ka. Anya? Ay saan? Saan? Maditay tanga angaw mo, Flora. Abut-buteng. Mabutong ka malagayam. Kan saan nakagangangaw? Ipandakan ni Japunirarya kat balsamon dakan. Ay saan? Papanawam de takaro tinatay. Ay, jagpay kayat timatay, Flora. Amo malagayam tagbutang Pablaw. Marik nam itan tararamidam kanyak. Salbag ka. Pakawanan akon, bakit? Nagsingsingpit akon. Basta papanawam de takaro tinatay. Ay, jagpay kayat timatay, Flora. Ala, pamagayam! Itan tinaghibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinaulwan. Punerarya! Ito'y drama tayo. Anyalaki din! Anyalaki din! Nagsayatan anak ko. Kasta, agaram ka. Untatang, talagang agar-aramak. Ang maguray ka. Adamat ar-armam idin anak ko. Taga sabali mat dadya barangay. Ha? Untatang, sabali pa idaya. Takaayan ayat kunday jay. Ha? Apay nga kasta anak ko. Adalang arudan kaayan ayat mo. Nga magaram ka pay. Wala tatang, amuyo ka di nga do ti babae nga gusto kanyak. Ha? Ay sabagay ha. Kasla kanyak idi baroak anak ko. Ay! Nagado at babae iti biyag ko. Ay! Agsusukot idi tinobiyag. Ngamin, nagtarak idi. Ay, sakti malaam. Untatang, imalak ka na kayo anatar. Kan nasiglat iti babae. Wan, kurik ka anak ko. Iso nga ita, agarmak iti manu a babae. Ha? Ay, wah anak ko. Hakas to'y timakunak. Made. Anya madi? Madi anak ko. No agaram ka kat sinumbatan na kantinaram mo. Ay, gusto ko man mat. Di ka nagaram pa iti sa balit madi. Maya, tatang. Madi. Ay, napadasa kami nanday ta. Kat talaga madi. Baglangan ta sanda sinabwagan iti asido tirupak. Ha? Ay, sos. Dandani. Ang imbaglangan ta nakatarayak. Tano saan? Ay, nadadalan ti kinataer ko Ha? Iso asi ka Marvin anak ko. Di mo pagsusukutan tinubyam. Ay, gustong ti maysa? Naragsakak ta dararmam.
Ang jakmat kayat ngagsusukot ti kaayan-ayat mo. Sino kada Eva ken Emma ter Arma Marvin? Neva? Ket no nakita kiti namin sa ni Emma ti kaduam. Ha? Armam sabat ida adwa. Saan, dingdong? May salang ter arma kadakwada. Ni Eva. Ay, ni Emma, gayam. Ay, leeboy ka talaga, pare. Nagsaot isa na playboy. Ha? Ay, si Kati Playboy. Basta makakita kay tinapintas sa balasa, arma madagusan. Ha? Ket no nakita kay di sentro di na minsan, at naka-holding hands mo ang napintas sa balasang. At idug pa itibuok na. Sana siyak dayjay, pare. Anya saan? Si Kadayjay, pare. Kinidayan nagpaidi. Akayat asawan, ajak ang tagtagari. Aya? It will mate. Ay na pare, di ka unay. Laglagi pa, tinalabas, takas. Ay, sayang. Di mo naranaan ni Emma. Kasanaw mat ngamin. Kat pangrabi iti trabaho na. Idinduta siya kat aldaw. Sikamat ti gagarak, Eba. Gaputas sikati nakariknaak iti ayat. Imposible nga awan pa'y girlfriend mo? Iti day taataar mo. Awan pa'y. Isungarod nga arman ka. Taagayatak ken ka, Eva. Sigurado ka kadi asyak laang ti ayayata, Marvin? Whenever. Sikalaan. Isu ano mabalin. Sumbatan na kuman. O sige. Ikanak pa iti panawon ang mga miris itiriknakan ka, Marvin. Sige, Eva. Agur urayak. Hello, miss. Good morning. Hello. Si kamot gaya, Marvin. When? Agawid kan? Wala. Agawid ak tinak maturong. Tani, napuyatak. Pangrabiimat ngamin ti trabaho iti restaurant a pagpapayan mi kini Eva. Kasta ka di? Sige inakon. Wow. Ay no, nagsiksi ni Emma. Oh, armak kuma. Apay akastaw na ti panang mat-mat mo ko ni Emma itay, Marvin. Adaklay ti asidagyo itay. Ha? Kunak man no ni Eva kasingin na ti armam. Katuan matatang. Nga mapay nga ron nakaslada pa na gustom. Nagpintas kami tatang. Ay maditi kasta anak ko. Di ka man ang agar-aramid iti parikot. Anya parikot ngay bagbagam matatang. Anya lakit din na ya. Palagipan ka manan, Marvin. Apay ngay kaslalapdan nak nga agaramitan tatang. Idinto ta idi kat nakaragragsak ka no agaramak. Tadyak ipagarup amadigayam ter aramidam. Pagsusuko mat, dagiti arma mababae. Anya lakit din na ya tatang. Ulitan nyo day tangay bagbagayo. Tama di nga ro ter aramidam. Di kagdanag tatang. Amok alusutan. Ay, madi kunak mat. Agparikot kanto dita. Kabalak alusutan ti anyaman na parikot kunak manen tatang. Isu nga awan ti pagdanagan yo. Ay na, nabang-aranak pengem minom iti danaw. Kapag iso lumabasak iti balayaw, iti mawawak kay. Nagkapwa maya ngamin. Yabagatan, napan ko tinarimaan tayo washing machine ni Elve. Aya, kat inaramon? Ay, kasanong armag, adan ka ayan-ayat na tayo jay. Aya? Ay, kung kayam, nasabat ko ni Neneng Ejisindraw. Apay ka no, asaan ka, nagpapakita kan ko anangay. Kaslasaan mo ka no, kaayan-ayat. Nagkuna ka ayan-ayat ko day jay. Et kuna nga gayan-ayat kayo ka no. Nagadaw timbagbaga na may papan kada kayo. Anya timbagbaga na ya. Et no agin inag kayo ka no, iyay kasabaan. Anya? Ay na pare, kayan-ayat mo ni Nineng. Sakit, kayan-ayat mo pa ni Gina. Sa ita, armam sa manan dagiti agsingin nga Eva kan Emma karuba tayo. Pudpud no day to yan ariknak, dingdong. Isudan at talaga ti ay-ayatak. Isuda adwa? Saan? Nila Eva ti ararmak. Ket no kunam nga ay-ayat yung ida adwa. Wana, ngem ni Eva ti ararmak. Mala, makaammo ka. Angam na mabalain, may salaeng ababae ti pamaisam, iti kasta, saan kantaw a madaksan. Anya di banak ko ng Emma kasingin ko. Sung batak nga ta ni Marvin? Agar-aram ngamin kanyak. Agar-aram kan ni Marvin? Wan, kasingin. Kat, kaslagayatak matan kan kwa na. Ay, kasta ka di kasingin? Kwa, uray siya kasingin. Agayatak mat kan kwa na. Ha?
Agayat kamat kan kwa na kasingin? Wan kasingin. Inaram na kakadi kasingin? Saan? Ngam amok nga arman nakto. Ay saan kasingin? Siyak ti arman na. Kayat na asawan. Siyak ti kayat na. Saan na si ka? Wan angam agayat kanyak ni Marvin. Kasano nga mong data? Basta mariknak. Iso nga ag-back out kan kwa na. Ngamin, siyak ti talaga ang kayat na. Anya? Ay, hagraraman kamot kasingin. Oy, di ka agagaw aguray ka iti lalaki nga agaram kan ka. Sige para makita, Eva. Sige kita man no asino ti kayat ni Marvin kadata? Siyakla kit di Saan asika? No di kat siyak? Iso adikan mang namnama. Ha? Ada tao? Ni Marvin daytan. Siya kun ti mangilukat iti ridaw. Agyaman nak iti kape ngayon sa gana yun, Agasam na tasagay sa kayo iti tinimpla. Di ba ikat inumat dagita adwa at tasa a kape? Ay, wan Nagsakit tinakam ko. No di mo igupan day taing saganak, Marvin. Huwa na. Igu pa ka. Mayat titimpla ma. Sige Marvin. Igo pa matay ta tinimplak a kapem. Agsakit tinakam ko, no di mo ramanan. Ay, katuwa na. Agpada kayo kani Emma amay at titimpla na. Kanday ta tinapay a pinalaman nak Marvin. Daytan ti kanam. Saan, Marvin? Dayta pinalamanak ti kanam ta naimimas. Isaan? Naimimas ti tinapay ko. Naimimas ti tinapay ko, Marvin. Nene. Di kayo sa matagkinawatan rin. Sige, tapnawan ti Riri. Ibusek dagita insagana yo. Apaya di mo kayat timangan. Labsugak pa lang tatang. Agasam, tasaan akayat dagiti singin ti agpaatiw iti tunggal maysa. Anyat kayat mo asawan. Nuanya ti insagana ti maysa, nasken akanak, tanusan, agsakit tinakam tay maysa. So aday jay, pinan ko amin ngayon sagana da. Kasdayak kapatid kadakwada, tatang. Anya nga, iti kayat asawan dayta. Kayat na asawan, agayat da adwa kanyak, tatang. Kasanumat ngamin, ket nagtairak launay, tatang. Iso natural nga ure agsingin, agayat kanyak. Ay. Di mo'y palastog dayta. Tabangan no pakaisarsarakan dayta. Agyaman na ka, ta kinuyog na ti park. Kayat ko lang amin ti agpagnapag na ditoy. Wana, basta si ka, Eva. Kayat ko nga ibagakan ka ita, asumbatan kan. Sumbata mo, ti ayat ko? Wan Marvin, ngamin, ayatan ka. Ay na. Ay, ayatin ka mat, Eva. Ay, ayatin ka unay-unay. Marvin, mabitlaan. Uy, Emma, si kamat gayam. Papanam. Kwa. Agpag na akla. Sige, kuyugan kan. Sana ko na mapanidi balay da dingdong. Apaya kayat nakakuyugan. Naragsakak namin no kakuyog ka, Emma. Ngamin, nagpintas ka launay. Napatigak kadikan ka? Iso kayat nakakuyugan? Wana, napatig ka unay kanyak, Emma. Ngamin, talaga nagpintas ka. Ay na, Inagkanak, Emma? Agayat ka kadimat kanyak? Akas iti panagayat ko kan ka, Marvin. Wana, Emma, ay ayatin ka unay. Ay ayatin ka mo't, Marvin. Emma, nagmayatan ti arakop mo. Marvin. Anya ti kahit mga asawan, pare? Apay nga, agas deding dong. Tsak na putan. Anya? Kaya na ayat ko matgaya man dagiti singin. Pinaggidan mo ida? Wan, tsak na siputan no apay ding dong. Anya saan? Playboy ka talaga, pare. I-break mo ti maysa. Kapot ano saan? Ay sigurado asikamot lang ti badaksan. Hanggang kasano ngay? Kaslang amin kayat ko idadwa. Anya? Ay, dadail ka talaga, pare. Wan, ding dong. Ay ayatak ni Eva.
Ay ayatak matlang ti kasinsin na ani Emma. Kaya't nga rod asawan da ita, at talaga nga ingagaram amanubyam idaadwa. Wena nga ta, jakam mo, dingdong. Jak nasiputan tinapasamak. Nuapay ananubyak idaadwa. Di ka man paray. Talaga kidi akayat mo idaadwa. Hanggang, sige ka, siguradaw nga agparikot ka dita. Ado ti ipatigo kada kayo ka ni Marvin, tata. Siyak amis mo tinagluto iti daytoy. Kari-kari. Naimas, tata. Sigurado ang magustuhan ni Marvin. Ha? Ay, kitagyaman ak, Eva. Daytoy ipadigo kada kayo kin ni Marvin ti awatem, tata. Pinakbet daytoy, ngem nananam, ado ti karnina, mayat ti timplana. Ha? Daytoy kari-kari ti awatin nyo, tata. Mas naimimas daytoy. Mas naimimas daytoy pinakbet ko, tata. Daytoy ti awatem. Ay. Aguray kayo, babalasang. Saan ka di mabalin nga awatak latan dagiti kare-kare kan pinakbet yo? Tadi kay kat ag pinapili. Saan, tata? Naimimas daytoy kari-kari. Daytoy it-ited ko ti awatem, tata. Mas naimimas daytoy pinakbet ko. Ay, sanan. Ala, yawi dumot lang dagita kare-kare kan pinakbet yo. Yakawatan dagitan. Maulawak ka na kayo. Waneba, di ka agdanag. Tatalagamat nga ayaten ka. Talaga, Marvin? Harakupan ka. Marvin, ayaten ka mat. Naragsakak, Eva. Di mo laam mo no kasano ti kinaragsak ko ita. Marvin. I love you, Eva. I love you, mat. Marvin. Naragsakak unay, Marvin. Ngamin, ay ayaten na. Dayta tipod no, Emma. Ay ayaten ka. Uray siyak, Marvin. Oh, Marvin, sapay ko mata di ka agbaliw. Saan, Emma? Ngamin, ay ayaten ka talaga. Ket di ka agdanag, Marvin. Gaputapulos, adi kanto isukat iti sabali. Saan to, Apulos? Wending dong. Kaayan ayat ko ida talaga. Inragpin mo ida nga agsingin? Katwan, takas ano? Kat agayat damat adwa kanyak. Ay, sus! Itaam da gito masidag. Marvin! Nay, may kayo matadwa. Juan, kat nasayat matada ni Dingdong ang makasaksi iti amin. Anya ti saksiak? Dahito ti saksyam, Dingdong. Anay ko, pinabuksitan ng matanera. Abe dinanog mo matan ni Marvin, Eva. Daytoy mat. Anay ko, taksan ti bibig ko. Ay sus, agdardaran ti bibig mo, Marvin. Nakaamiris kami ngagsingin. Asi ka, Marvin, kat mananggundaway ka. Gaputa agayat kami kan ka, ginundawayang matan ti makiin-innagak ka na kami. Nagbalin kami amaag nga agsingin. Ngam na ita. Saanan, isuaday to'y pay. Ay, kinugtara matan ni Marvin. Ay sus. Gungguna na. Sige, inkamin. Saan da kagayam apagan ano, Marvin? Mananggundaway. Nay ko, nagsakit ti kinugtara ni Emma. Ay, yan niya lagi din aya, Marvin. Pinaggidan mong tumot nga min dagiti agsingain. Anya nga ita, ganabam tadi kamot mabagbagaan. Nay ko, nagsakit ti bimtak abibig ko. Nay ko! Ay, anya laki din aya. Agasam nga may tapagrigpunab na gitisingay. Ay, dakes ti pliboy, tapakaisar-sarakan da ita. Mala, papagayam. Ditan tinagibusan ti may sama nga istorya na intay pinauluan. Agsingay! Dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.